Teh peluk bro, ketika phone ketika Realme 9 teh peluk bro, ketika phone kala belum tip show password ni, teh peluk bro, kuno bangan play buat ini dan lock teh, FRP lock, teh peluk bro, ada video kuno bangan play kan ni, kuno bangan play kan ni, kuno banlawi kan ni. Perlu sebut klik password hayang klik itu minta te film kam play te pemla ra te pelok bro akan video ngan pen EP komno ban law kan di password kan te pelok bro nginun kam ra ban law daka laptop ne komputer ne ban kam ki tools ki ban kam ra ban kam itang daka tang ti charge ke phone nama bateri la jemut pelok bro ini video PI dan FRP lock teh ini video ngapain EP komno ban law kan ni perlu bro step by step sampai ke sayu dan nikoknya ini next dan ini next teh hang ni connect ke wifi teh pelok ngap kai password ta dong nomor harus bangun kadang lo baklah mah te peluk bro ini lah connect wifi te ini EP ngai kenang andet skandat ni kadang gawe lock screen lock juga ni te intip dah screen lock juga ni ada ngila play screen lock ngila on play ke phone ada fitip ke email password te fill up play ke phone te ada film tip ri kita ke bro te peluk akan video ngan EP kumno ban law kuno play kan ni kan itu sing ngambil play video nama abun kam plat tension plat yang dia so abun kam gitu kamla araban video lain lain terus plat kan istilah no stio hadin stio na ibe jadi stio atayo di ibe tapi lain te pro memangnya te TV kam set mga jutre kumaju yule kumaju barabo ta kasi dong kam di unlock tool tementang anu pen kamera di unlock tool kuno makan lawi kan ni TV makan law ini dan kopi sekeman dan saya kopi bro dan ke passwordnya tingin tip password tingin use dari Google account ada pun tip te mali isu te hablau kumno ban lawi kani kan seperti ini ini hani don kam email te ngada login kan no email ru mlong ra nama gudung kam min original jo kan ke email te hani per kondor atau email original te bro ngan plus kan ni dengan pilih warna ru sedang ni skot plus skin yang full ini skmat if stop next tahang ni nawak ni tho www.youtube.com tahang ni ini per youtube.com dan select ini ya tapi ini gilan ni ini ada kami YouTube na YouTube pan select hang ni tinggal itu ini setting part ini ha ni po sinto suri nang tang tu hang ni ani la po dak hakrum tu next
no thanks nang ta hang ni pan ilam no ngin tho ni FRP bypass ma itu hang ni pan ya selak tak boleh mirip hang ni pan ngin select ini nuru ni direct ngilik ni setting open setting ngali all apply setting te hang ni pan nisnahi ka screen lock kuno masnahi ka screen lock te hang ni select ni pan nisnahi ka screen lock ne te simbol ni button te button pan antho ipi ul iyo tu l confirm back sa du bestang lek hang ni iya pelak ni command ni pos command ni command baik te wifi ngitan kam connect mata ni command dulu ni command next copy copy ni kan ni command iya perlu ni kalau screen lock ni kong rawan da password hap tho dak ki number ki te mata pat lami ta ka da upat ten iem ta perlu yang sidro itu ni kong banga snau tu l tan tho tu l ni lapli kalapli ka phone ki dan kam su beli ru kalapli automatic ni minta lawan skip mana yang mana skip minta lawan tik ni skip biang session select biang okey ini nak sepang ada benda apply ke phone tu next biang naik beli perlu ka phone kala play under kam su kai ru ka phone FRP jong phi kala ada kam jam no new play hi kan video ta perlu ngasih kublai sibu ni phi perlu ba pai ke video jong te view hi jing kai decide ta perlu ngasih kai nomor kwa ban ke bro te squad ban kai lang prakasi jungi itu ni 9A ka dai Realme 9A te bro kalau gumro kamera fit tunat am te bro klisi bon klisi jar go ipi